embeera ebeere yaisanu embeera ebeere yakusasadya kibaire kyetere wano ku kyali kyekalalu mu igomba eri Buyanga mu disitulikiti ey'Ebugweri mwana muwala Nakaziba Aida olunaku lwa leero waafireyo yatwala muganzi oba omusaada we yamaze ebbanga nga bendagana Mukisa Saulo okumwandula eri abazaire be ku mukolo gw'ebyafaayo omukolo matendo ogusomboira abantu okubamalayo Ebugweri yona. Waidi Nakaziba Aida ni mukwano gwe Mukisa Saulo baba maze mu fumbo emyaka nga 3 wabulanga Aida abitatwalanga Saulo kujja kumwandula bano ofumbe bwe butambula bulungi era nga bali n'abaana ababiri era nga Aida ekyokutwala Mukisa okumwanula mbazaire bekalu aberenga akirowoozaako era nga atukisira ya mukoba ate mukwano tujali so Saulo Mukisa embera we yali oteetera muku nafuna akasente yawa Aida olunaku olw'okujja mu bazaire be era nga onoko olwa leero
bambi mukisa taswaize Aida ano ku kyalo ekyekalalu bambi bamwandole mu bangi ku mukolo gw'ebyafaayo Zei banji mwebale kwedda bantu bangi bekondye odi olujja n'olwala bageni bantu tukolenga ku emikolo bantu bano bawaya bulungi n'abantu muna waayo muzina n'abaana balamuse sobola okwoleka abakulu bano muwe guno nani yokuli mweno lwamusayo bobwe tusagira okubabona enjira ditwisuse ife twidire emmotoka ezira buzibu etufunye weire Zei mweyanziza ati pega ntamuze ikiriza ngo idaye abantu bano bakoleke yoleka muzeyi baana nga bampisa bali kule asooka kumbali kule n'alonga amalya mukaaga oyasooka kumbali kule ono waagati namba 3 okuva esaidi eno RDC Buyende RDC naliba ono wesaidi ya namba 3 ndikubona engeri gyasibiyemu ekikyala peda ate yava mu idiiro n'omu ku baadvisor baawe ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu tukitegeeraku nti oluvannyuma lwa Mukisa Sawulo okuwa famire ya Aida nakazibu olunaku nti ali kwidda kukyala famire yona berenga eri mukeetegekero nga bambi bali kuba baboneke nga omukolo gutambula bulungi era nga tugubaswaza era nga tukitegeereku nti okuva olunaku olw'eddo abagoma baze maka ga muzeyi Kaziba nga bambi bakuba embeire basanuka n'abantu ab'okukyalo Kidi bulungi nti emikolo egy'okweyandula gye bajja kweraga kusanuka kusaawa nga 10 senga ow'ensonga bambi aviireyo yalaga nti omwami Mukisa Sawulo n'oyo omwene baye bali kulindiranga era oluvannyuma senga agire mu nnumba yaleeta muwala we Aida Nakaziba yamugemya omwami we male waawulira embeera ebere yaisanu ebere yakusanuka era nga Aida bambi tumuboineko nga omukolo gwe gunagusanukire akini amakina yanumirwa era nga olingire engeri yayambeiremu obona era nga ekintu kino akikoze Kaziba etale ya basaigaga etale ya bekalalo akalulu n'obuzima saidira akazira kabesemena tamuze ntera omuzindalo ogwo katumwa ajebe metro yakola okugwe
tusabe ya mukama waffe Yesu omwesigwa nangiridde okuwangaala ayi katonda ng'omuyiza ebintu byonna mukama bazaale abaana bangi bazaale ayi katonda ng'omuyiza ebintu byonna obawe omukisa bakole sente nnyingi basomese abaana bagagawale bakulaakulane okusinga byonna mukama balangiriddeko obulamu obutaggwaawo ayi katonda wange omwesigwa bwe baliba ayi katonda wange omwesigwa nga bavudde mu nsi muno basigire obwakabaka bwo taata omulungi kwegayiridde kabaka w'abakabaka na buli kinoomu ali mu kifo kino kitanga omwesigwa naye musabire obukuumi n'ekisa kyo n'amaanyi go okusinga byonna obulokozi bwo mukama otambule wamu nabo bubalondoole ayi katonda wange omwesigwa tusabye mukama nga tuyita mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo buli omu n'agamba nti amen amen. Abandi tuli gano ab'emikwano bona balingirire bali bona n'abantu bona abali wano ab'okukalalo bona baliwulirisa ndikubandulira omwami waife omwa muwala wange Aida Nayigaga abe wange twakuba omuzira ate ebyo muli kubona ebizimbi enuma sente mukyuse mwana mulenzi oli omwesani Isawulo Aida yalonda lwadagada balabanga nabalegale batandise okweta nirina likyuse balikweta Sawulo Ramze terezaawo omulenzi nga kali kukyamira irala asooka ide n'omuwala yena ajja kwemerera bagaanane bajale munsi ya laavu bave baire waine Aida okobotya kasubira oli bulungi ow'omukwano anti oli bibona nga wetutambwire tuti tiniife nga bw'oli tubona aye omuntu ali eyo era atukomye tukuleetere bino nga bw'oli bibona akobye ati enanaasi eno oli kibona bw'anaabanga nga aviire ku shaashi ng'amaze okusabaku oba ng'asiibye osobola ogikuba mu kadwisi yabanga omukamira yaba olibona wotameroni eno bwamusana nga bw'oli kubona wotameroni eno erimu amaadi ate ekeikanyako omwoyo osobola okamusalira wamuteera ku kasowaani wamuwa osobola n'omutolera mu obusigo kubanga busobola omulokera olibona akamuli kano akobye ati ajja akaagala paka waana akafuna akakutuuseeku kubanga kamyufu omuli wa mu musaayi Aida soda ono omubwene anooniza soda wonawona ow'okugula yakoba ati kangula emirinda fulute lwakubanga yeena ali mu musaayi era osigala mu musaayi gwe olibona ka apu kano ati kawoome ino era weena akwenda nga apu eno bwewooma era akoba eyona nkikuleetere ekubeemu Ajere gama manda inga gengine
Selector DJ. Selector. Bonawa umukumaza otawe tomukumaza muleke Bonawa umukumaza otawe tomukumaza Nyabo masitula sikubera amazima okusinga bondeka n'entangala Bonawa umukumaza otawe tomukumaza Ewaife butakala amadi gakala tumwaka nkonge obisika mwika Mwena abali mu kifo kino Zenanga Saulo nsazeewo okuleetera mukazi wange ekirabo kino okusiima olw'ebirungi byankoleire mu bufumbo bwange obufumbo bwaife n'okunenda andazi omukwano mungi zena nasalawo okumuleetera akalabo kano era tanga muno buli kyoyenda omukwano gwange Choleka nekitanda otanga muno Nasima abazaire abazaala omwami wange mwebalire erala Nasima baba ne bamama mwebale byona byemugirenga nga mukola mwebalirala kama bawomukisa n'abataka mwena mwebale buli omu atwaire kama mbwirizeewo kitegeireko nti oluvannyuma lwa Mukisa Saulo okutegeeza famire ya Aida Naigaga Nakazibwa nti ali kujja kukyala akeetalo mu maka ga muzeeyi Kaziba Kabere Kamaani era nga batukabaire nti muzeeyi ng'ayambibwako ab'ekika abeere nga akola obutaweera okubona nga ate amaani mu mukolo gwa muwala we era nga olunaku lwa leero abagenyi bagiire okutuuka bambi nga abeetegeka